Jedan moj prijatelj, tada ga nisam znao, upoznali smo se mnogo kasnije, radi se o jednom vrlo čestitom čovjeku koji se javio kao dobrovoljac, ali ne na Dubrovnik, nego je bio u Hercegovini. Ja ga pitam, pa čovječe Boži, što si otišao, kakav dobrovoljac? Njegova je logika bila ovako, svi iz komšilika su njegovog dobili pozive i otišli i on, da ne bi mu se prigovaralo da je ostao sa ženama. Znači nije on iz patriotski, nego prosto iz tog nekog, ajde kažem, tradicionalnog, ono što sad pozivaju mladi DPS-ovci, jeli, tradicija, kaže, neću da se brukam, jeli, da ostanem, a svi moji ratuju, čitavi komšiluk ratuje. To se zaista vidi u svim tim snimcima da tu nije bilo dubokih uvjerenja nekih ili nekih mnogo slojitih negativaca, nego da je tu stvarno bilo prostoga naroda koji nije jednostavno imao... Ali negativci su vodili glavnu riječ, to je ono što je problematično. A pazi negativci sad... u komandnom kadru i u pazi jedinicama. Što sam pronašao, ovo će ti biti interesantno da čuješ. Bukvalno imamo... državni dnevnik i predsjedništvo koje reaguje na pojavu bacanja oružja preko glavnog tada jedinog medijskog kanala. Evo da čujemo. Predsjedništvo je sinoć posebno razmotrilo propuste u sprovođenju mobilizacije koji su rezultirali vraćanjem oružja i napuštanjem jedinica od strane dijela vojnih obveznika, što u dosadašnjoj crnogorskoj tradiciji predstavlja nezamisliv presedan. Najveći propust ipak napravljen je u sprovođenju naređenja da se vojni obveznici izjasne da li su spremni da izvršavaju postavljene zadatke ili, ukoliko to nijesu, da napuste svoje jedinice. Pri tome su se naređenja mijenjala, a do vojnih obveznika su nerijetko dolazila u iskrivljenom smislu. Tako, jedan broj pripadnika rezervnog sastava nije imao prave mogućnosti da donese odluku jer mu nije bilo jasno zašto treba da se bori i šta treba da odbrani. Na osnovu datih ocjena, Predsjedništvo Socijalističke Republike Crne Gore donijelo je sljedeće zaključke. Prvo, svim vojnicima i starješinama koji su vratili oružje treba dati priliku da ponovo stanu u stroj svojih jedinica i časno obave svoju najpreču patriotsku dužnost. Narodna stranka smatra da je svaki Crnogorac koji je sposoban da nosi oružje dužan da se javi u ove odrede. Uvjeren sam da Crnogorce na tu dužnost ne treba ni opominjati, zato što crnogorska boračka tradicija podrazumijeva spremnost da se brani sloboda i otadžbina. Ali, da bi se ova sveta dužnost dokle je ispunila, potrebno je ispuniti ove uslove. Prvo, Jugoslovenska narodna armija, koja danas nije armija jedne partije, nego je državna armija i vojska svih partija, ne može da zahtijeva od narodne vojske da se bori pod petokrakom i drugim jednopartijskim znamenjima. Umjesto tih znamenja, narodni vojnik treba na kapi da ima crnogorsku zastavu bez petokrake i 3 slova koja označavaju Jugoslovensku narodnu armiju, JNA. Razumije se, kapa ne može biti takozvana Titovka, nego vojnička kapa čiji oblik treba da odredi Skupština Crne Gore. To je upravo to što si ti pričao. Mi smo kao nacija preparirani na tom ratničkom mitu i jednostavno mnogi su ljudi polećeli zbog toga što su prepoznali te kodove, a nisu prepoznali ove... Upravo to. Tako, ako sam dobro prepoznao, prvo govori pokojni Momir Vulatović. Tako njegov glas malo je deformisan. To govori država, oni shvataju gdje su napravili problem. Dnevnik udario tako jako s predsjednikom države koji... To bilo to, nego to je bilo u pitanju, recimo sjećam se kombinat aluminijuma, da su, sad ne mogu tačno da sjetim, ali znam da se nije to bio letak, to je bila, ali je bilo je neka poruka koja je bila štampana gdje su ljudima priječeno da ostanu bez posla i tako dalje. Sad zamislite kombinat u kome je tada bilo 6.000 koliko je bilo zaposlenih ljudi, ako je jedan zaposlen pa mu se prijeti otkazom. Znači strašan je pritisak bio na ljude i postoje antiratni pokret i on je negdje mogao da se mjeri po nekim protestima koji su organizovani u Podgorici i Cetinju negdje na samom početku. I ja znam dosta ljudi koji su izbjegavali da odu na ratište,
tada ili kasnije, ali ima jedna, mislim, zanimljiva, i ti ljudi nisu bili u prilici da govore, recimo u neko vrijeme kad smo se pacifizirali, kad je tadašnji predsjednik Đukanović izražavao žaljenje Hrvatima zbog toga što se desilo, i njemu je data prilika, da on to kaže, ali nije data prilika nekim drugim ljudima, recimo čak i ovim ljudima koji su mobilisani, koji su otišli tamo. Imaš različitih profila, imaš onih bandita i pljačkaša koji su jedva dočekali da odu tamo da nešto pokradu i ubiju nekoga i tako dalje, bez osjećaja odgovornosti, će biti za to kažnjeni. A imao si ljudi koji su povjerovali propagandi. I ti ljudi su za mene mnogo važniji, recimo, da oni ispričaju svoju priču.